Мой визит. اولین سفر ما نیست به افغانستان، فکر میکنم این چهارمین سفر ما است که هیئت قزاقستان متواتر سالانه به افغانستان میان و ما ملاقات و دیدارهای خوبی خواهیم داشت با جناب عزیز صاحب وزیر صاحب تجارت افغانستان و همینطور نمایشگاه محصولات تجاری دو کشور در افغانستان دایر خواهد شد و ما امیدوار هستیم که ما حداقل سالانه دو بار رفت آمدهای تجاری داشته باشیم بین دو کشور و ما آماده کردیم یک توافق تجاری مهمی را که برای امضای معاون اقتصادی رئیس الوزراء انشالله او پیشکش میشه و امیدوار هستم که این سفرها به توسعه روابط دو کشور بیانجامه و تحکیم ببخش این روابط. На самом деле мы наблюдаем небольшое снижение товарооборота. Мы почти достигли. افغانستان و قزاقستان در سال قبل حدود 1 میلیارد دلار بود و متاسفانه در این اواخر کمی کمتر شده با خاطر که بازار داخلی افغانستان رو به توسعه است و همینطور ما در افغانستان غله و آرد روغن وارد میکنیم و از افغانستان سبزیجات و میوه تازه به قزاقستان انتقال میشه و صادر میشه و همینطور ما تلاش میکنیم که مسیر اتصال چین و افغانستان از مسیر قزاقستان ایران وصل کنیم. قسمی که خودشان یادآور شدند جناب آقای جمانگرین و دستور رئیس جمهوری قزاقستان یک بار نیست بارهاست الحمدلله همین کنفرانس های تواصل تجارتی بی تو بی و نمایش ها را هم ما در افغانستان ترتیب دادیم و به نمایش گذاشتیم و هم در قزاقستان در شهر آستانه و در شهر آلماتا و این انشالله دوام می داشته باشه. این تواصل تجارتی قسمی که ما 3 میلیارد دلار توافق کردیم که بین خود تجارت می داشته باشیم. البته به این 3 میلیارد دلار هم ما اکتفا نمیکنیم از این کدن اضافه تر چون هر دو کشور الحمدلله ظرفیت هم دارند توانایی هم دارند و نیازمندی های افغانستان مدت‌های بسیار طولانی است که از طریق قزاقستان پوره میشه. به خودتان معلوم است وقتی که بنادر بسته میشد بند میشد قیمت ها بسیار بالا میشد و امروز الحمدلله روابط بسیار نیک خوبی که ما همراه کشور قزاقستان داریم و حسن نیتی که بین یک دیگر از دو کشور و دو ملت دارند امروز احسان خداوند است. میبینید در بازارها هم فراوانی است هم الحمدلله قیمت ها کنترل است و یک روابط بسیار حسن است و ما این تعهد کردیم که 3 میلیارد و از 3 میلیارد بالاتر بسازیم. محصولات ما حتی وسط نوشابجات و تولیدات صنعتی ما همچنان به کشور قزاقستان صادر میشه. کوشش میکنیم در آینده در بخش معدنی و در بخش زراعت انشالله هم صادرات خوبی داشته باشیم. جزاکم الله و از هر دو طرف الحمدلله اراده موجود است. بخیر باشید. تشکر. سلام علیکم. تشکر وزیر. آماده ایم چې چک ته درکو کافي دغه دې سره داسې دغه تفاهم وکړي. د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو محترم وزیر مولوي امین خان متقي او د قزاقستان جمهوریت د لومړي وزیر مرستیال ښاغلي سلیک جومانګرین نن په کابل کې سره وکتل. په دې ناسته کې پر دوه اړخیزو سیاسي او اقتصادي اړیکو په ځانګړې توګه پانګونې، سوداګرۍ، ترانزیت او ترانسپورټ په اړه خبرې وسوې. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر قزاقستان سره د افغانستان اسلامي امارت اړیکې مثبتې وارزولې او په تیرو درې نیمو کلونو کې دوه اړخیزو اړیکو کې پرمختګونه د ستاینې وړ وبلل. مولوي امین خان متقي صاحب ډاډ ورکړ چې د افغانستان اسلامي امارت لیواله دی چې قزاق لوري سره په سیاسي، ترانسپورټي او ترانزیټي برخو کې اړیکې لا پراخې کړي. همداراز د بهرنیو چارو وزیر د تجارتي اړیکو د پراختیا او د سوداګرۍ د ودې په پار له قزاقستاني پلاوي وغوښتل چې د ویزو په ورکړه کې د زیادت او اسانتیاوې رامنځته شي. د بهرنیو چارو وزیر د اوسپنې پټلۍ په برخه کې د قزاقستان پانګونه ګټوره وبلله او هیله یې څرګنده کړه چې دواړه هیوادونه وکولی شي چې سیمه ییز اتصال کې مؤثر رول ولوبوي. محترم مولوي امین خان متقي وړاندیز وکړ چې افغانستان او قزاقستان په ګډه د سیمې نورو هیوادونو سره په همغږۍ د ترانزیت په لاره کې د پرتو خنډونو د لرې کولو لپاره کار وکړي. د قزاقستان د لومړي وزیر مرستیال افغانستان په سیمه کې د قزاقستان لپاره مهم او نه بیلودونکی شریک وباله او زیاته یې کړه چې هیواد یې تل افغانستان سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې اړیکې ساتلې دي.
ښاغلي جومان ګرین کابل ته د خپل سفر موخه په کابل کې د قزاق توکو د نندارتون ترڅنګ د افغانستان د اوسپنې پټلۍ په برخه کې د تورغونډۍ هرات د اوسپنې پټلۍ پر لیکه د 500 میلیونه ډالرو په کچه پانګونه یاده کړه. د همداراز وویل چې هیواد یې غواړي د افغانستان هرات ولایت کې د ترانسپورت او لوجستیک مرکز جوړ کړي. د دغې ناستې په پای کې دواړو لورو د ورته سفرونو او ناستو پر زیاتوالي هم ټینګار وکړ. Acaba kaça mı satılır? Ahırın nırkı murad etsen. Geliştirip biraz. Şöyle biraz. Ha? Hayırdansızlar, hayırdan. Yaxşı mısınız? Yaxşımısınız? Hayırdansınız? Biz asıl camımız mazardan. Mazordan ha? Bir jet Toshqulonda yayratan bilan jaqin, biz hep Termizda jaqin to'xtaymiz-da. Termiz bilan bir-birimiz hamsayib to'xtaymiz. Yaxshi-da. Hozirda biz hep Kobulga yashaymiz. Shunda O'zbekistonlarga bilan tarjimon kelganman. Bir kishi bilan so'radi, qani sotib olsam, nima bo'ldi shu kishi? Aytadiki, shuni sotib olsam. Svetkiga emas, barxi, anaqa. So'nishni batarya bilan. Shu kunlarda bo'lib savdo qilasiz. Svetka pul to'lamaysiz. Kishili. Zapravka ya. Zapravka sotadi. Jijini gaz. Benzin az. Neçə min litr? Bu 2000. Daha zor. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli Afg'oniston xalqi, avvalambor prezidentimizga rahmat aytaman. Bugun mana O'zbekistondan 300 dan oshiq tadbirkorlar, tashkilotlar, korxonalar, vazirliklar huzuridagi 300 dan oshiq tadbirkorlar, qolaversa oliy ta'lim muassasalari bilan birgalikda O'zbekiston Afg'oniston biznes forumiga kelib turibmiz. O'sha biznes forumda kelish jarayonida mana 5 kun Afg'onistonda bo'lib turibmiz. Xudoga shukr, tinchligida hech qanaqa muammoni sezganimiz yo'q. Chiroyli qilib xalqdagi eng asosiysi ko'zlari yonib turibdi. Ertaga kelajak uchun harakat qilayotgan yoshlarni ko'rib biz bir qadam xursandchiligimizni o'zimiz izhor qilmoqchimiz va afg'on xalqini kelajagi bundan-da zo'r bo'lishini Xudodan so'rab qolamiz. تشکر خاص میکنیم از دو کشور ازبکستان و افغانستان که همچنین زمینه را مساعد کردن با مردم افغانستان و با مردم ازبکستان. ما بسیار خوش احساس میکنیم که ما اینجا آمدیم، نمایشگاهی را برپا کردیم، تجار اینجا تشریف دارند. ما بسیار امنیت و احساس امنیت میکنیم از کشور افغانستان و خوشحال هستیم. اگر شما پاکستان چی پیام با پاکستان اگر پاکستان bormoqchi bo'lsangiz, Pokistonga mardum Pokiston xalqiga nima demoqchisiz Afg'oniston haqida? Men hali Pokistonga rejalashtirilganim yo'q, lekin borish kerak bo'lsa, ochig'ini aytaman, mana shu 5 kun mobaynida biz Afg'onistondagi xalqdagi qilayotgan harakatlari, imkoniyati, ishtiyoqini ko'rib, xursand bo'lgan holda aytmoqchiman, bu zamin endi kelajak uchun ishlaydigan, ta'lim olish kerak bo'lgan, zavodlarda ishlaydigan, korxonalar qurish kerak bo'lgan, Afg'onistonda har xil kerak emas bo'lgan voqealardan chetga surib faqat rivojlantirish uchun ilm olish kerak, ishlash kerak, bekordan xudo bezor degan gapni asos qilib olish kerak degan umiddaman. Va qolaversa bizda prezidentimizning bir oliyjanob gaplari bor. Bolaning bo'sh vaqti, dushmanning ish vaqti. Agar dushman deganda biz qurol ko'targan dushmanni tushunishimiz kerak emas. Bugun ko'p bekorchilikdan har xil voqealar kelib chiqishi mumkin bo'ladi. O'shalarni oldini olish maqsadida har bir odam o'zini imkoniyat darajasidan, uydan, ota-onasidan duosini olib,
qo'ldan kelgancha ozgina bo'lsa ham harakat qilib kelajak uchun ishlasa, davlatni ham rivojlantirishga xizmat qo'shadi degan umiddaman. Agar O'zbekistonga xudo xolasa bugun tugaydi, tadbir tugagandan keyin O'zbekistonga qaytamiz. O'zbekistonning xalqiga men endi muhtaram prezidentimiz 2017-yilda Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markazini ochib bergandan buyon afg'on xalqi bilan, afg'on yoshlari bilan, afg'onda insonlarning nimaga qodir ekanligini ko'proq, chuqurroq bilaman va shunday nuqtai nazar aytmoqchimanki, afg'on xalqi hech kimda kam xalq emas. Afg'on yoshlari ertaga Afg'onistonda kelajak uchun ishlaydigan, tirishib ishlaydigan, harakat qiladigan yoshlar ekanligini ko'p joyda aytib kelganman. Bundan keyin ham buni targ'ibot qilaman. ما همراه افغان‌ها بسیار کار کردیم. مثلا در سال 2017 prezident اونجا رئیس جمهور ازبکستان یک پانتون را ایجاد کردن. اونجا مردم افغانستان یعنی معاصرین اونجا رفتن، چند بار تحصیل کردن، فارغ شدن، آمدن. ما از مردم افغانستان بسیار خاطرات خوش داریم، بسیار خوب میشناسیم. اینا آدمایی هستند که به همه چیز قادر هستند، هر چیز ساخته میشه از افغان‌ها. دیگه ما بسیار تشکر خاص میکنیم که ما را اینجا پذیرفتند، بسیار احساس خوشی میکنیم. bugun yana bir gapni qo'shay. Bugun mana shu O'zbekiston juda bir katta bir kuch bilan keldi desam xato bo'lmaydi. Sababi 300 dan oshiq korxonalar, zavodlar o'zini mahsulotini olib keldi. Bugun o'sha Afg'onistonda yoshlar bekor o'tirmasligi uchun mana shunday korxonalar bilan hamkorlik aloqalarini qilib ishlab chiqarishlarni yo'lga qo'yilsa, Afg'onistonda juda ko'p foydali qazilmalar, qishloq xo'jalik sohalari, qurilish sohalari bo'yicha ham hamkorlik qilinadigan bo'lsa, yanada Afg'oniston tezroq rivojlanishiga bir xizmat qo'shadi degan umiddaman. ما بسیار خوشحال هستیم که دولت ازبکستان و دولت افغانستان قراره که بینشان شدن از 300 شرکت بالاتر نمایندهش اینجا حضور دارند، به نمایش گذاشتند. اینا به هر اون چیزی که افغانستان میخواه ما آماده هستیم، خدمت میکنیم به افغانستان در هر چیز، در هر بخش که باشه. مثلا بخش ساختمانی است، بخش ترانزیتی است، در بخشی که باشه. Xuddi shunday bu yerda O'zbekistondagi 200 dan oshiq davlat, xorijiy va xususiy universitetlarda targ'ibot ham qilyapmiz. Qaysi ma'nodaki afg'on yoshlari bugun O'zbekistonda prezidentimizning ajratilgan grantlarning hisobiga qolaversa, o'zlarini imkoniyatdan kelib chiqib masofaviy ta'limlarda ham o'qish imkoniyatlari borligini aytganimizdan keyin juda ko'p afg'on yoshlari qiziqib qolganlik biz uchun katta xursandchilik bildiradi. در ازبکستان بیشتر از 200 کشوری که اونجا فعالیت دارند در عرصه تعلیم و تربیت. ما در این باره هم میتونیم bundan Afg'oniston va O'zbekiston qancha rizoyat ko'rsatadi o'zidan va qancha nafi bor bega. Rahmat. Afg'oniston va O'zbekistonga nima nafi bor buni? Bugun mana O'zbekiston Respublikasida juda ko'p 30 mingdan oshiq zavod, fabrikalar ishlayapti. O'sha korxonalarda ishlab chiqarilgan mahsulotlar bugun ham eksport darajasini yuqorilashtirish masalasi. Ikkinchidan Afg'onistonda mana shu narsalarni rivojlantirish orqali aholiga arzonroq narxda mahsulotlar kirib kelsa, bu O'zbekiston uchun ham, Afg'oniston uchun ham bu foyda beradi. Ertaga rivojlantirish maqsadida O'zbekistonda mana ximiya sanoati, avtomobil sanoati, qishloq xo'jaligi sanoati, kerak bo'lsa qurilish sanoati, tekstil sohasidagi rivojlantirish yoki oltinni qayta ishlayotgan korxonalar kelib afg'on xalqiga buni berayotganligi qaysidir ma'noda bugun Afg'onistonda yo'q korxonalar ekanligini ham bitta element sifatida qabul qilinadi va katta tijoratchilar bugun O'zbekiston bilan hamkorlik ishlashda bunaqa ishlab chiqarish mahsulotlarini Afg'onistonda do'konlarni qilish orqali yuzlab, minglab yoshlarni ish bilan ta'minlashga ham bitta turtki bo'ladi degan umiddaman. لید نیوز جایگاه خبرهای